Kalangan and court. Welcome Korusia kalangan ki ang kaunok lok. And so mawisit megatin muitong pasungakan mauran mimi charay upil kumalkan mapangkatong kotstak maikan mapil pangkatong koronge sharing with taban motomotap man miyatay perenin Christmas nan weekend Christmas kasampal chailen puil sapul machay masan sapul machay lauraman sapul machay kendo sapul machay kairuir nan tama kot masani me pit nan sampongwat ipachuane rayo me magchaypan celebrate Christmas with apsuta tapong kauno eolaman eong sampa eong wiyapa eong anapanaramas eolamal mong tauta apa ban taular ban eugiang ketel nan Luke heu riesak selulal riesak lemau me pil kosoya storin ipudian Jesus. So the child we met puksaraw katete tayo ipudian Jesus. Nan sampongo turin scholar kante aramas me study kan kosoya wak pasangan nan sampongo mur sayre rayo on the child so lang the child so Maliela de deny the ponsa wala me mele history aramas choto rostoka mele Christ apan so merkola nan history regem diar me sangan events ka sangan ansauka magchild celebrate emia recorded nan history okay so yima okay aramas merostoka mele Christ regen kamele kila kauno bwegi araika proof Mia kilelen katete. Tuwacha bangola molen kopung chamangola na kamay megot wiyawi. Smepangkana song katete. Amiaman me mia katete. Man me mia proof. Tatan medel mia markets with porta armas koros weki. Ap machestruka keeper na child men katete bechelongolan katete estomelel. Okay, so I kasampalen ataikin kamelele puksaraw weki. Masan ang kot, angen, manaman, niyan sa water chay kadete ki foreign masa child, te silang child kan, mautan chay men kola nan pisatik pa. Okay, ki child kairtak chay kairtaran mo modso. Chay rong masan ang kot, chay kakatangkin ki chay saulang. Ang sa mag-child chapter rong patangkan, may patapatang ko wing koto ngayon saraw ipsapal, child matawa may kap. Mag-chay pan kolanan rapake melelembuk sarawe padang oras me chay luwang pasabang miminapok sarawe kamarain pa ko san rengen sarawe karada kauno nenen melel niyaga chen masani rapake kabantiar ke rapake me ko chiyo makam pe kasal ki makam kan rom patak pa kan rapake kauno pamping kasal yang komoy pasabang pa okay Imengklang way comments kano imeng ko saya Merry Christmas ong relakan makajun toda po yang lakwat kalangan ng kumail may kacang batik share ikangong yakin ke child karapan na chaikin patodo live ong yautan men masa ng kotang kapulupul ran koros nipong ran puegin na yaramas puegi ay panenay puegi pen ngoy ngiba chay mimina nan sowen Kau na pata chay mor chay langkak morla. Makau na pata wacha bit sampongeo sak riau bare isak sama mimi chay kau na pugitak chay koros memela. Chay sujuka kuleti mela tame sansalo tame mele larmas memela rang koros. Kom kak masani ay pan lau we kila te pan lau pung kila te pan lau. Makom sujuka pata patik share kan. Patik share button and phone sapul mo telephone and pananak kapul pulang armas koros armas nay armas chonay panene chonay wasa armas me we kilo kayam bombe mela sojuk tagot mela sojuk armas man me pan mela esto sa moyang Christmas karapang Christmas na namor okay pak chojo ageng kasang armas man me yasame Esa sa court emaila kachal me luwa tipon sampaka checking ta cha paliala ningila mao ako ko lang ren ka no
Okay? Rest in peace. Oh, say lak mau. Ngay so choka kamdang ramasaman mis choka lokang so lak mau. Wegi ya sa chay ko tong kalok, chay ko tong kiyang ramas alang kamor. Armay so yang kiyang alang kamor choka kamor kila say lak mau. Isa sa ko kolaya. Ay memen tangan kinan ngana child. I karabana chay wat puksaraw ng kasalayang chay memelelo. Okay, iban share a minute motomot. Lukeo Riesa Kisua Pangwatak Riesa Wanopen Mursansal Ni an Elizabeth Akawanon Sampong Kotap Katin Paroneto Tonlang Gabriel Nangkani man Kalili Eo Nata Nazareth. Okay, he just told me what kayoma apren aman other. So ma Mary man kat kadete what kimasa no melel. Okay. Rensraben may pon man makisin niniyang olaman maresuse. Kisan katawdak and non-market David. Rensraben may pono marin Mary. Tron lango arikatla re oran mawi masani. Mary bebolong komwi. Kauno kat remwi. O katin kupra mawi komwi. Kauno kat remwi. O kupra mawi komwi. Okay, chaiban chama-chaman me kauno kapakata lango sampa kitail kisan sapol mo kapagabuk kitail osta testosa kauno kin kat re child. Apo kauno totok lolo child apa nong railakan me kosaya yet ngoy main totong kinia. Okay, kauno kin kat re child. Magchay osta testosa magchay bungi te sabungi kauno ko drawiya karaban. We are easy ni karaban sapol mo kapagabuk. Akatung kapagata komuyo ngoy bokchan fellowship chan e wongi. Ngoy kamelele sang manian so me. Yale da Christ ran silu wat pugyo ako sa kasayang ngayon sarawi. Pita kinan lalayanta. Amiyang ngayon sarawi. Ama kami misalim pa yan ato okay ya. Tuwa jay ischubin pa ikasal kiya po menan kisan rapa agamo. Kisan menasala mamelele kakchok sin ngoyo. Wasami mimiyo na naiparaw kalew. Ipapoputi. Okay? So ikasayaya istorya. Mo kitong yame. Melel. Kauno kat trail. Mpatrail. Masang trail. Okay? Lau trail lukwaryangi. May tangi. Kauno waon kia trail bilibil. May tangi yung katlong. Iya katlong o kaunta may tangang kaunta. Okay? Ap kauno irirong trail. Magtrail bilasa teso. Ime wasan wata. Mary. Bebol on komwi. Kauno kat remwi o katin kapay komwi dar. Okay, Mary asa yaplanin kot. Kauno kat re, kauno kapayadar. Mary ari saloki ta kowalap masan wit. E ap mang laliki yapan wewen masan potet. Okay? While Ria so long kat lengkan magan men. Ugi yang yai kin kosaya me Mary kay tengkot. Chay wata kwasa. Okay, Mary salota kot sa tukak salota. Kot mangi me koros. So character and Mary may so chanok Mary do ngoy liaman Mary liaman. We are still Amor, inong popot, wiya po ko ramas. Kauno katkatre, wat kironguk, klanguk, osayuk. So jo wasagas chagak changalar sang kauno. Chamakin lamamak chagotim sarawya kauno porta, so chanane sarawi. Acha prowi nan rochkanak chaw itu dengan makden dengan samta apa kauno sotamia. Kauno katkatwa sakaros. Kita ela sakot katkatwa sakaros mangi me karos. So iwe wen katkatremi. Esto min kauno podlonger nana nongyong. Kauno katkatremi, kauno katkat wasamakom katian. Okay, so Mary salo kita rongo. Ngoy ban salota, ngoy ba masaboy kata bang klang tron lang ngoy ba masaboy kata. Pagida ngoy armas. Nganan masabueg ko sang rain Satan. So wasaka sa liyong child
Openingen masabwek nature, masabwek mau. Okay, godly fear, masabwek mepani tanonguk chonga kota mau. Masabwek makapan suinki kapayang koto Konstantin kauna pona moras chomau. Pomo ko sanren Satan. Okay, masabwek tuwaja lamon kot may pan sujanok po lap pweki idemela aria emau. Karakter yo mo kot pulmo pwengin wiye para ke child diri ke child. And so me masabwek ko pang kaun ke child ta o moment min wiya child kalomat en ko irtapang ko prangot masabwek sanren Satan mo. Okay, so dama wiya Mary salota ko saya among lalki ya pan wewen masan portrait. So manda yang komyong ngoy Mary kay den court. Okay, momotso ko saya yer momotso o kauno katin kapagata wewen momotso miniminin saulang mepan bat nan masan ngot porang kau ta kong kauno ren minimin ren e wong in wewe ki kauno ko koirta apni yan sa woto momotso misotra out ki ka weten nge sarawi ragambe mi ata rai ko sandi give tirna type program so to ko saya prosta catholic te ya da no momotso on filel kit tirna type program chai mo yata kai den kauno me masani wiyata ma amao makauno masani chelen wiyama chel wiyama abdurina chai sinko santi kan chai ban rongala ko santi yo me so chami me nam puk sarawi chel me wiyata ko santi yo me ipen mata wata iso chale sang ren kauna ko sanedi ngoi me wiyata ge che chuka katan ke me koroso ko san ren kot tueche suma wabe okay kin matawa me kauno mo itang en suma kauno men koloke kauno men ko saya kauno sa chana na tatang ko utangan tepel puen ko sayang komi. Okay, nga panong aramas me stubborn, panong aramas me gango diak labalap. Ay kapag main coach sair kin rail e sumawan por rindu kuryang komi. Kapag sapong up. Kauno maran sang kechail. Okay, so chana na Satan and we are within kan puen kasaleta yi. Kauno labala. So dami song ko saya wasa wata wasan wata kasali yung kachal ni Mary kay dengot. Okay, karita chais chana ne okay kininda Mary kay dengot. Sa kapakapalaren Mary po yung kilaren Jesus po kita. Jesus salong abon. Okay po Mary aramas. Yang muna panala chay kapakap kilaren Jesus. Alright? So John lango ap masani yang Mary kom der par gemerot po kalanganen court me utan loud remi okay kalanganen court utan loud remi kom ban listeyanda o naitugiyata putakaman me kom ban kot kiyang mare Jesus okay mare Jesus you may ko say Satan cunning Satan liberap Satan kin masamasan anson tolong anson kasamene karampa o kamene pinipiala te blindfoldly dueta kamaskuni tamudana na sansal okay tama sarau ko saya Jesus komor god achay bang kido e wat puen bil kokoitan aso wiata puen sansalama okay Kompan liseyanda o naitikiata puchakaman me kompan kat kiyang mare Jesus epan lapalap o epan marenki supplement code wasa lapalapia Jesus apan lapalap apan marenki supplement code wasa lapalapia kauno code pan katin kasapulata en nanmarki Tuetra sama David ayo isairme Jesus fulfill kapayata tama kauna masani ki me David me away sudavan udi okay ya Jesus got tonia pola through kitela ramas khoras child we ala kisan Wayne David okay sania chai poson Jesus okay, kataw to
ino makauno kiyang katawto kan David fulfill ni Jesus abola. So kauno quote pankatin kasapula da en non-marki tuweta samat David o pan non-markian katawto kan Jacob kan kokolata o sapulma way sota ban imsakla. Sapulma way sota ban imsakla. Okay? Ime so kopa tar me surya ban budi. About what government on his shoulder. About budi about wado way. Okay, about wado government waja para way para way nan lang whatever way. So ime wado o so japanim sakla. Kareda weyo anane ipudiremi weyo anane ipudire. Ma Jesus polar paria kit somehow tame wiya roka kamara larmas koros komu yongay mamor nanti wit nanatamoya kita mela weyo so tayang ipudire. Okay, so Japan disconnected. Japan putin weya mabang kiyong child in real life towards a non-physical type. Count Jesus pan katkido the new heaven on earth. Okay, wake up. With nan lang wing quote wake up. Mapwegi a corrupted abanga wegi lasniye. Ababang katkido new heaven. Okay? Karida kamyong oy gitan we likilik me ban yang towe kambanga samo karabang Christmas. Kambanga samo. Maso celebration koros chekin wuya par koros e olamal e waste time e triak e aramas yayi kauno ayayi gitel celebrate ni kalek ni sakaw ni exchange kisagis ni kaudok absoja ipsabal so to look young Christ encounter child more karapan Christmas so to ipudire child so par murimpar cheban mela sojuk. Iwewen itawen Christ apal wegi kumalakan me bambil korkorong atame kung kosoya may bamol okay tirunarmas kam padang melelo parmas te mol parael itawen Christ komban kosale yang kamuyer me ngoy melar kubrong goten poida. Okay, makamuyong ay itawen Christ ap chamen kapereni aramas koros me chaben men kapereni raban melan ante perelkan kadego ban mimrei. Okay, ajay pukon tayang aramas tame melen insen arael pilipil ajay pukon tayang rael tame melen mengkakelakak may saulang puk may wewegi tame kakoskosaya pukin opolan rongata Pata pokita meman pan sawala ko saya megot mepit so icharan nan momosok chelar mas molda ika salaban ma chay mor so chay char mongko purangkot chay ko sampal gi chay ko santi chay ko sampal gi ana pa chay sanga chay man rapak memelelo. Okay, so iban so chono sansara pwede ka sa pungela mo paraning Christmas ap men kasale ni sansal tamo puksaraw masani. All right. Epan lapalap soy watagewasa irajik stilisa payo Mary ap masaniyon ton lango ayatuwa met agak wiyawi nanay maypon. Okay, Mary i Ezekiel esakaya irakoros ton lang parongra. Okay, mon son baptize sa ibuditen ano lisiyan kita esa kaya wiya pukon momotso wiya pukon mayrang pukon samoro atun lango parang yer ko siya yang apo depan lisiyan ari ong esa kaya ekak kamelele pugida irapopoder rap wiya inangan popot iramala so dama ban so kameleleki Wegi es choboson. Okay? Ong Mary so dame cholang uya kisa nga koyo ken lokaya sa lakak lokaya. Lao seryo iputi iya pron lokaya ta. Ong Mary woksang. Mary es chop so jaka melele dame cholang anda. Awan ta yaduwa po maipon. Okay? Yaduwa po maipon. Isay wanti yang wall back heo. Iray no. Inom popo. Irasay wanti pa na maipon. Cholango dacha kawe yang. So a child peta kan kauno mangi
motive kauno mangi tame nantin sawan tame child makasay ka pati ewe kauno mangi tame child matawa so kauno mangi ese kaya pegasal kauno mangi Mary iti taken yamu manapang yaw po yay ngoy sa kundi yang okay so chulango ta chaka wewe yang chulango ap sabang masani ngen saraw ban chipom rosanen court ban kubay community imekare ta serious sarawi ban maran ki sabulman court okay kayo nay point menka sansaletan sansal Mary kaide court chay sa chaka kapakapang Mary tuwe chang ngoy Mary liaman okay ele isa cha maur sarawi tuwe cha Mary court sa cha no kilangay pungway makalagalay masamas tuwe cha Mary api aramas kaide ki court okay ansa may chiki kinyang kapakapang Mary po is chuweweki ansa may ipsapalo sa irwata puksarawi yasa Mary kaide court okay a Korean point me meneuki ang child wasa ako saya ngayon sarawan boom rosanong court pan kapayugadi makareta sarawiyo pan maran kisapol mang court Mary angi opportunity an so mau paya mau gidi kaibuyedi seri sarawiya choya wisang ni ololi wiaran senen popo da seriyo wiyawita seriyo sarawi kapag potlong ng kabit man mesaigen tra mas and all potlong lale okay ari ya seriya sarawi sabol mangkot ayo ko saya kauno liki kiyang Mary seriyo po kita mangi met chose so Japan wenti yang Mary puksaraw ka tete yang child okay po kiya a character a naurin lalapato pung aray awaun ki aray triak merapan so jo wenti pano lau rail kauno liki okay papa akot eme poi lau yawe won poi lau chachukak mamor na natay nangkan na natay sen chachukak insen ki papa akot kauno me sarawi so apan tongki loud megot me sarawi okay emasani apan marin ki sapol mangkot okay aramasken dak kosa saya me cheese sapol mangkot okay ang komo yung ngoy just kaite ka chape tak songo ap mia saulang arima ime chay watang gupuk sarawi mon achay kosa kosa ya cheese chunlang ako sa yang Mary okay apan marin ki sapol mangkot Jesus ima kot eu state mo babang pilapte ka pangata achay malyal ka apo kay armaskin kos robangas ka sa ka matawa marentinta kot sulu kot na ngay sarap sa katoga pa na ako chaman okay so anda apa sarawi seriya sarawi sapol mangkot so chon lango pronounce chon lango pakair kier mona ibudi and so me ibudi ay ralakan me wat bukan sokop bay saya arab kapan kailangan sa lalakang silimano tamer atan kiki lalakang puwegi yan jungtier yamo mon seryo apane budi ari puwegi aral kilang ni nature kilang ni usuwata katareosa metamero wat ko wiyawiro da jita wen okay ye kapakap me chayban anane kauno chayban muitang Christ chay meur chayban muitang karaban Krismas ene putina na chay meur pag chaylengkak inang yata peren kita kasampal kita wow ni kita okay niya chay kin celebrate Christmas apo nang incentive sa ukan at chay peren kahit ako ng Christmas peren ke meur kamor chay wewe ki chayban mela na samdawat okay pagkin matawa chaylakan magin tawta nan zoom kapakapa na pwede chay lockdown da pwede chay irair to pasang irairen mataw lang said kaktong kapana cha sumbira be ikan matawa magchayban so cha patpana
celebrate wasakis goodness of God. Nan lang aw yawi kitayin. Okay, bikin kilang la missionary kan, teren missionary me pakatarpasan sampar ni Israel seri kan iputinan Afrika, iputinan Micronesia, iputi China pe, ija marmas kaktong kapana telefon apes, tuja so chanson chailen patchpana, yo sa chaiban patchpana yan nan lang, magchay so cho kasamo yang kachay karapang Christmas, chaiban so chayang ko propor kita me Jesus inoki yang pun samtawat. Okay, chalte pen wiyata sapul machail. Patakin kamait achay matamataw ap chay rabakin memelelo nan masanan god. Chay kapakat. Kalanganin kamoy. Main kaon Jesus kalangan kiyang kamoy sapul mamoy masan. Kom gating kupray git, kom gating kalway git. Seperti sang kamoy sa kasamoy kamoy. Nang Christmas word, karapang Christmas word. Sa kamelele ni history and book saraw kadede yang git. Mia pak kom kat to bon sambawat kom buddi nantuan man kom kat to puegi karabo kom yang katon pogi lat tibatakan kom yang katon makon tibatakan so sa kasamoy kom yang wiat kaun o at song komor kai de go got me at matamataw de jiya kasane yang git aptama buk saraw ko saya sa kapuro yang kom yat kapil kasaba kalangan ng kom account Jesus me wiat kaun at song komor amen.